Aya ni arutani a natharĩ kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu makĩringithia rwĩmbo na maihũirwo nĩ gĩkeno nĩ ũndũ wa kwandĩkwo na kuongererwo mĩcara. Arutani aya nĩ 1,300 arĩa mathomithagia arutwo 26,000 a natharĩ kuma shukuru 650. Leo imekuwa ni siku ya muhimu sana kwa walimu wa chekechea ya Uasin Gishu County baada ya miaka 10 ya kufanya kazi na malipo ya duni bila scheme yoyote kutoka kwa walimu kwa TSC. Leo imekuwa vema mimi kama governor wa Uasin Gishu kuhakikisha kwamba tumewapa employee kuandika kazi on permanent and pensionable terms. Na mimi nataka niseme hii furaha sasa itawafanya wao wachimudu kwa maisha yao, wengine wataongeza masomo yao, wengine watafanya maendeleo yao nyumbani. Matũire marutaga wĩra na kandarathi na kũrĩhwo mũcara wa ciringi 13,000 no rĩu nĩ mandĩkĩtwo nĩ thirikari na makongererwo mĩcara. Marĩrĩhagwo kũringana na gĩkĩro gĩa gĩthomo kĩao, amwe makĩrĩhwo ciringi 30,000 na arĩa angĩ 50,000. So wale walimu wa grade 3 saa hizi huyo mwalimu mshahara wake ni shilingi 23,000. Alafu yule mwalimu wako na diploma mshahara wake ni shilingi 30,000. Alafu yule mwalimu ako na shahada degree mshahara wake ni 51,000. Hiyo ni kusema huyo ako kwa job group K. Hiyo ni kusema kwamba hata akiongeza PhD kwa sababu ya elimu yake mshahara itaenda juu. Gĩkeno gĩkĩ gĩtirahithĩka thiũ-inĩ cia arutani aya arĩa matarĩirie wĩra mũritũ marutaga thengia wa kũrĩhwo mĩcara ya igoto. I'm happy this day for being confirmed permanent and pensionable. Nimekuwa shule miaka 16. Tumepata nafasi nzuri sana ya kupewa permanency and pensionable through our governor, Governor Chelili. We thank God so much. We've been through a lot, but God has been with us. We thank the national government. Nataka niwaambie walimu wetu, Mungu anakumbuka watu. Mmetoka mbali, mmepitia machungu, lakini leo yote yatapita chini. Governor Jonathan B augĩte mwĩhoko wake nĩ atĩ rĩu arutani aya nĩ megũkorwo na mweke wa kwagĩrithia ũtungata wao na kwambatĩria ikĩro cia gĩthomo kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.